Boa, boa. Ah. Snimio sam i ja. Već dosta tih fotografija, imam nešto videa. A gle, ne ide baš ono koala, ali... Ide koala, ali... Evo imamo... Oni su na Cvjetnom i na Knjižnici i sve, a mi smo imali 50 kuna plus. Ima? Ti se zavridi, ti se zaslužio. Okej, pa nije, no. Cijelo večer se gledamo. Martina, daj mi se vidim tamo. Malo manje da si. Nadam, da obavezno. Nadam se da će. On plače. Hoće se.